Долларды 88.50'den alıp 90.20'dan satып атат. Рубльді 98 тиындан алып 1 сомдон сатып жатат. Обменка. Бұл жерде болса долларды қаншадан алғаны белгісіз. 90'ды 30'dan сатат долларды. Рубльді 98 тиындан алып 1 сомдон 2 сатып атат. Долларды бұл обменкада 89'dan алып 90'dan сатып атат. Рубльді 98 тиындан алып ровно 1 сомдон сатып атат. Ассаламу алейкум, биздин каналдын катталуучулары жана коноктору. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнгө 16 апрель 2022 жыл саат 16:00 карата Моссовет обменкалар. Бул жерде 89'dan алып доллар 91'ден сатып атат, рубльди 98 тиындан алып 1 сом 01 тиындан сатып атат достор. Достор, обменка бул жерде 88.03'ден алып доллар 89.90'дан сатып атат, рубльди 97 тиындан алып 99 тиындан сатып атат. Моссовет, Бишкек шаары. Достор, Дон Кабар каналы 10.000 подписчиктен ашты. Сиздердин жардамыңыздар менен сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул жердин курсу 88.50'den алып доллар 90'дан сатып атат. Рубльди 97 тиындан алып 1 сомдон сатып жатат. Обменка. Biz de bundan ары 100.000 подписчик, миллион подписчикке жетебиз. Сиздердин жардамыңыздар менен болгон. Бул жердин курстары 89'dan алып доллар 90'ды 50 сатып атат. Рубльди 97 тиындан алып 99 тиындан сатып атат. Ушу менен видеону аяктайбыз достор. Сак саламатта туруңуздар.